себебі Алла Тағала адамды тойымсыз жаратқан. Неге? Потому что Алла Тағала берсе қуанады, адам алса қуанады. Это идеальный союз. Екеуі де бақытты болады да. Сондықтан Алла Тағала әдейі адам шексіз мұқтаждық беріп қойды, маған қайта-қайта келе берсін деп. Қайта-қайта сұрай берсін, мен қайта-қайта бере берейін деп. Если человека за это качество, да, за это качество, которое Алла Тағала с мудростью сметал қойды, если человека за это обвинять, вот сен тойымсызсың, не деген жалмауыз, не знаю, то не жетпейді саған деген сияқты, то это против мудрости Создателя, Алланың даналығына қарсы шығатын нәрсе. Қарсы шығу, иә. Енді сонда біреу айтуы мүмкін, а что енді ненасытный такой, что теперь, бағып жей беру керек па деген секілді. Жоқ, олай емес. Просто ана нәрсе бар. Ja. Представьте, например, сізге бір кісі ұнайды, допустим, сіз ол кісімен дос болғыңыз келеді. И ол адаммен дос болу үшін сіз не істейсіз, оның мұқтаждығына қарайсыз. Он любит чай попить, допустим. И сол адамды шайға шақырасыз. Ол басында шайға келеді. Ниеті шай. Ең соңында не істейді, біраз шақырған сайын, қайта-қайта келген сайын, уже сізді адам ретінде ұнатады, сізбен дос болғысы келеді. А шай уже сылтау болып кетеді. Сол секілді адам Алла Тағала басында из-за потребительских чувств келеді. Дай, у меня проблемы, там, бала керек, ақша керек, анау керек, мынау керек. То есть адам ешқашан изначально пайғамбарлардан басқа просто так Аллах Тағалаға Алланың өзі үшін келмейді. Келеді, тупо керек, нужда бар, ненасытность бар, содан келеді. Или проблемасы бар, содан келеді. Алланың өзі келгенде соған нәрселер. Аллах Тағала кешірсін бұл сөзім үшін. Но солай, понимаете? Но уақыт өте келе, Алладан ала, ең соңында Аллаға ғашық болады. Сол кезде уже нығмет бір нәрсе сұрау, ол просто бір сылтау болып қалады. И Алла Тағала біледі бұны, и поэтому 60-70 жылдық өмір береді, чтобы мы оның нығметінен повернулись к нему самому. Пришли к этому, да? Да, то есть шайдан шақырғанға ауысу мәселесі ғой. Машаллах, как вы глубоко объяснили. В начале, это уже посыл женщинам, в начале мужчины к вам будут приходить только из-за, грубо говоря, голодника. Вот и все. Больше ничего такого нет. Это тупо солай. Чего ты меня не любишь, она. Мужчина вообще не поймет. Любовь? Какая любовь? Он не поймет это. Но он притворится, как будто он вас понимает. Нет, Джан, я тебя люблю. Он не любит вас. Он просто хочет вас употребить. Поэтому, но со временем он от вашего тела переключится на вашу личность. Правильно? И у женщин то же самое. У женщин то же самое. Она не с любовью к мужчине приходит. Нет. У нее стоит установка выйти за самого лучшего, скажем так, на тот момент альфа-самца, который меня вещал. Это точно. Поэтому мужик такой думает, жалмау секілді, анау, шопинг, анау, курсқа бар, ана ақша, қоймайсың сен де. Он не понимает. Со временем она от этих вещей переключит на его самого личность тоже. И сол кезде бір-бірін іздей бастайды уже. Окей? Көрдіңіздер ма ханымдар, әдем жауап алдыңыздар. Жаңа астында жазып жатқан еді, қалай сонда деп. Яғни постепенно. Просто если бы это так не было бы, то люди бы подарки не дарили бы в начале отношений. Почему подарки дарят? Потому что люди идут на подарки, а не на людей. Адам адамға адам үшін бармайды, подарок үшін барады.